nisa sia Vilingi wa Mauvoo. Ni wakeli wa matuku 13 mwezi wa thandatu kalibu nthini wa mesaitu ya Vilingi wa Mauvoo kiwiyoni cha umundi Mauvoo ala umaniwe na kwetewe kwaku ni nyamasi wa KITAKA na ulo kunengelilia Mauvoo kwanzia ya meko ni Teresia mwende na indi ani ya mwe kati wa Mauvoo ala tukumbanisi ala tukumbanisye ni vamwe na Mwaitu wa ukuwa katikati kwa sadhayu wake kwa kuyita na ikanda kisioni cha Jordan musini wa Kitui. Kalonzo kuthingilela kana akokitia kibila cha president mwakani wa 2021 ku haimwenda mutongoi wa Azimio Raila Odinga mkwate mbau. Gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo kuweta kana silanga watho wake nuthela mwakani wa 2024 utemu thelu. Na maofisa ma KWS kukulwa masiemane na munyambu ula uya indona kunyamasia NND kuya kisioni cha Metava Kibwezi kaunti ya Makueni. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udho chengi tukwatia ni Facebook ni Mutongoi TV tuambia Mauvoo maitu kumakuya akaunti ya Kitui vala maitu umwe wa ukuwa katikati ni weyumia dhayu kwanzia ya kuihita na ikaanda kisioni cha Jordan musini wa Kitui utukuni wa kuamukia umundi maitu uuna ula edhito ya ayekala na mwitu wa inya nyumbani siya kuvanga ewetra atoisi kiko kichoni kwa itumi ila itanamba kumanyika kuyana nangusi ya idhona ula wekala nyumbani isu upita musioka ni waweta kana mututia edhito na mavinda maingi yenda kuidhi kanaena mesilia makwenda kuyumia dhayo nilivochumbanito ni wa mwandikito wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui Onesmus Chalo. Maundo mosanya ni makusi wa bamusini wa Kitui kisioni cha Jordan vala nendi mamukia kiko chako macheti na wa mwaitu wakuwa katikati na ula mwito yumisia dhayo kwanzia ya kuita na kitheko chone masani mautuku wa kwa mukia umundi. Kuyana na ngusi ya hivyo pita musioka na ula wekala nyumbani mututia wekala na mwetu wenya nuwetie kana maambie kwe uambu masane motu kuvala ukilile na edhe ya mwetu wenya wa mututia akwiyeti na wa mututia kuyumia dhayu otondo kwa elesia. Ni mpangaji hapa na usiku kama nimelala saa 4 nilisikia mama akilia. Mimi nikatoka nje kuangalia ni nini. Wakati nilitoka nilipatana na bwana ya huyo mama. Nikamuuliza kwani mama amefanya nini? Akaniambia kuja uone vile imekuwa. Sasa tukaenda hapo kwa choo kumulika hapo tunaona kamba inaninginia. Kweli tukaona ni mtu wako hapo. Nikamwambia hakuna njia nyingine ni kwenda polisi. Wakati walienda polisi waliambiwa mpaka asubuhi. Si ndio asubuhi amekuja hapa. Ndio amebeba mwili. Kwa hivyo yeye alijinyonga. Hakuna mtu amefanyia kitu huyo. Alijinyonga sababu alikuwa amefunga choo na ndani. Ingeni waweta kana mututia edhito na mesili ya kwenda kuyumia dhayu wa itumile itanamba kumanyika wala ukuyo tutawedhito aitata kwenda kuyumia dhayu. Kamba, si hata imekatwa saa hii na polisi. Hiyo asubuhi. Lakini nasikia kulikuwa na historia ya nyumbani, alikuwa amejaribu tena hiyo. Na ikakatwa kamba. Sasa akawa na jaribio tena ya kunywa sumu. Ndio dadake akamwendea akae naye hapa. Ndio ajaribu kumpembeleza. Sasa wakati ameona dadake ametoka na nyumba hakuna mtu, ndio amefanya hiyo kitendo. Kubwa sana kwanza. Miezi 8. Alikuwa na azae mwezi ujao vile nimeambiwa. Mwezi ujao. Na kimunini wa Kivu kivalo cha majengo bamusini wa Kitui zena na olevi kitaploti ni imwe wa mututia uyoso ni maofisa mabolisi kuma kisesene cha Kitui nolele kunena na andiki Mauvoo kukonya kiko kim. Ula mlevu. Mwe wa mututia ni woswere kutoa nyumbani ya kusuvya miaku ya hospitali munene wa Kitui level 4 ukuni kilimbeange uitwa iwa dilivota Vilingi wa Mauvoo kuma Jordan musini wa Kitui Neto Onesmus Chalo.
Tuisonga na mbele tuikunikila Mauvoo makoneti ya uteti vala mutongoi wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ni wathana kana ni wiyumbanĩtie kuosa kivila cha president nene wa usakwani munene wa mwakani wa ngili ile na miongo ile na muonza. Kalonzo aweta kanava yevinda ya kwananga na vevata alama ya kumugwata mbauma mutethesie kuyumbanisia tene usakwani na kana kwate usindi. Kalonzo ni wanda mutongoi wa ngwatanio ya Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga amwathukie kwitene ni kwithiwa ethitwe ayasya kivila ki mavinda maingi twelegwa mbeangeni webo ni motesea. Stephen Kalonzo Musyoka atendete na atongoio vamwe na ateti ala meungu wa chama cha Wiper alame vikite skuluni wa sekondari wa Miomboni lo ikathia ni kaundini ya Masako wetakanave vatamba ya mukamba ikongelanga vinya na kuivundisya kuitetea kenda ithengi angia kuosa kivila cha usumbi na kuithwa itonya unengwa ndaya akamba mukaza matanza liu mboza kivila kimwenu kiauni zaluo makwaza tia gazi kwanza eti laini ti kale yongelo lakini nguzizi akambala nena Mauvoo aishime wa mugwa manene tu mabyubetu ndio na umwe Kalonzo ni wale anakuwasikana nutoche kutongo esi andino ya Kenya na wiyumbanĩtie kuosa kivila cha usumbi kana cha president mwaka wa 2020 Kalonzo ni wasikana nutoche kuosa kivila cha usumbi na Kalonzo ni wasikana nutoche kutongo esi andino ya Kenya na wiyumbanĩtie kuosa kivila cha usumbi ndena usakwani ungi ula ukethwa mwaka wa 2021 vai kwa tomba uni muyumbi wa kilobunge cha Mauvoo Patrick Makao andamana ya kutosha 2013, 2017, 2022 na mimi sio kijana sana unadhani mubesi ama madhanga mnokaza Kalonzo ni mubesi tikevesi. Mimi nataka naambia wa Kenya na muniangalie leo mchana, hakuna mtu mwingine anaweza kuongoa nchi ya Kenya kama rais, ijapokuwa mwanaume mmoja mcha Mungu, mtu mwaminifu, mweupe kama pamba, kwa jina ya Stephen Kalonzo Musyoka. Leader unaenda idio ndetu kakana na ivila sio ndetu ukwate kuoko. They cannot get president one day, no? I can tell you I've walked around Kenya and everybody is saying it is you. Ndongo ino yawetakana iki ya tuni cha president wa William Ruto yawetakana ambisi uteti wake munini wa musumbi na vewa iluo na kia kevanga kuosa kivila cha usumbi na kuambisi uteti tene na kuombanya kura. Wakati ya campaign ya juzi mimi nilisema kama kuna kitu nilijifunza kwa William Ruto ni kwanza yeye 2013 walipoingia na Uhuru Kenyatta alianza campaign 2013 huyu William Ruto amenifunza. Nilisema in 2022 ingawaje si kwa ballot na CIU tuamina bono wa 2022 tutazunguka Kenya hii. Otauke enda we kusinda awetakana nonginya vethwe na utheunthini wa Nzamele katongwese onyuvani aiwetakana vaivata kura ikaenda na ungewa oila enende maikona na wendi museo kavinda ni kausi ya cia tene cia kivila chonga wana kaundini ya Masako ni cia yumilia mujumbe wa kilobunge cha Mauvoo Patrick Makao aiwetakana ndeyumbanĩtie kumbia nthi matambio make kana mema kukitia kivila chonga wana kaundi ya Masako valandongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka wamenda tongo yonthe maukamba methwe na ngwatanio kwikithikana ni mamunenge vinya kwithwe musumbi wa nthino ya Kenya ya ithe wa kwa party leader wako ambia Makao rudi nyuma kanye mwana mwewi tumwetelete na party leader ni wizikini twetela na itwetela ane tukwetela indi lo Vilingi webubwa anomya mumbone tio twizene andikoja mundu ta mheshimiwa Makao jinondo mheshimiwa Kalonzo tiwa musumbi wa 2027 na yuwe uyonoka mauka kukwangaba nai kweli Kalonzo musumbi kote wina ibila nene siba yambe nene pyo nena nasi numbeno ya Wiper enga umwene marehemu tukita nembene na ila ingepatilita ndukambe nume yu we andwao ndetunga maimu stali patilita nazindo ngazia yesa kana yes madam ayumbi angela mevikite chathini kievo mujumbe wa kilomwe cha kathiani Robert Mbweni manda na ulea na mutalatala wa Ilovia mawetakana withiwa uyo kuna munene kwinthino ya Kenya na wenda yumbanĩtie kuukunia kura na ithiwa yendea na ulea na uo wameshtuliwa wakaambiwa wanataka kuonekana wakipiga kura wakipinga finance bill
ndio waone cha mtemakuni. Mimi nataka kuongea nikiwa hapa Miumbuni, Kadhiani. Mimi nitaipinga kama kuna kitu mnafanya Mwanza na mimi. Hata singoji. Mimi nitaipinga kwa sababu watu wa Kadhiani wamesema enough is enough. Kaunti ya Masaku kuma Kadhiani nyenito waboni Mutesia. Nendi muve mwana mundu iboni Mutesia katusonge na mbele tukunikile Mauvoo kuma kaunti ya Makueni vala maofisa muve wa kusovya nyamosi ya kithekani uma KWS nimendeka kusimana na munyambo umwe ulawi mawikaloni ma enende kisioni cha Metava wadini ya Thange Kibwezi kaunti ya Makueni ula kufikia oyu wende kuya indosia enende na kuenge kwithiwa imekia misioni vamwe na siana sioka vindani kalasi endete maskulu hamwe ma enende mainena ni mawe tata makuni televoti kula kwi maofisa mamuvea ende mayaviki ya kwithiwa mayosa matambia na ndi televoti umbanetu niwe Kennedy Mulingi. Ni matiali mambo ilasi kitaweo cha monambo utukono wako wa mokia wake le utu ni waitu mo kisioni cha Metava Thange Kibwezi kaunti ya Makueni. Kisio kila kwa simwili yumo nambo uvendo takwitha noyo nzima ya wetu na kukila kuma motuto na wana mua chulo lova kanita na kisio ke. Yolo wakwitha wete makumi maindo siya nende maa kisio ke monambo ingi utuikite kisi icha masomo kwa maniwa lama lao kama kwa chane kuthima skulu maikia kuvithukiwa. Amina kuka nitwa tabishe KWS na ndio ndo yaesa kuteke action. Na tuwe baadi tuende na thina wa kwikala tuikale ithekani na tuende noti kusiya indo situ nondu na mwizu ya Amina upika nisiete ng'ombe mbui tukoma na indo nomba mang'oi mbui kila kindu jonde kwe binayo kweli bio patinzi one mwito neka munambo kaondolewa ba na no uloto no tondolea munambo wethe ngemu ni emiwe no ngemu yuga waika kitolonje munambo yumeje ndo eno ikatwa ndo engi nizite mbui mama nini mpaka ngite jaleje mundu ile kwa mundu mwikata nyona nditera sia ya musikwa kwa nundu wa munambo ndikia munambo na iwangu kuchatatania ndiokila bayundu nika siana sia kwa ni amukasa ako minomo tukekala bu mpaka saa mwanusu ngama umacha mpaka di school Metava. Kwa vinda ingi maofisa mamuvea kusovya na musi ya kithekani wa KWS kuma kisioni kima tula mote kwa kuthawa malelete kithitoni cha kusimana na monambo una kuutunga motutone uwa chulu. Vai nende maelesi yona ituna wa maofisa akune walivoti kwa konya monambo uta medhita maiki ya kithito kinini kuusima. Utongui wa serikali nena kisioni kina uitula mote kwa kuthawa withito umbikite moto kithanga thini kila hivinda ngusanisyo kati wa NND na namusi ya kithekani siambisia kwa yumelia. Enende ama ya bakosa meya moko ni mo edwe tambia kuvetanga monambo uma yokaloni mo hiyo kosa ni maofisa ama KWS tuikite kui ya serikali nondu yinemu imbuisi yetwe na nzau nikasioka ikaya miunda ya ito nitu kwenda kukulia bala mutongo iwa itu la twa munyubie ku nitutimona na ni waie indo inai wende to kwebwa nataka zaipata na kwa mayo no to na to bamata ibete bi twena liuna na muzi twena liuna mbo ya kwe sawa ile kana kuma ata na twesela waye nama ya kilo kana nusu kilo mundu akwati waba yakwo agita akwa kana akakwatwa akwa kwa miaka mingi na munambo tuno kinangie na yumo nambo kwetwa tukinanga tuikwenda munambo tio petangwe baba KWS era maikwasa munambo andu ama kokoma maikia ene nimekwasa sheria nikitio yuwa wakundu kungi ona itu kamba nitukuwa kana nata nondo yune yapita ni wapita ba wingalie deo na kukwemesie mingi kuthitheka yu anasiana ndisi kuma skulu sienuke hata MCA wa ward ya Thange Eric Musio kikatuma lavika kisioni kikwiteka kio cha enende acha sumwili kiatanisio. Aikule minister muvyani wa utalii na maundumana musi ya kithekani Penina Malonza kuangela kithito nzika yao nisia kumina ngusani sokati wa NND na musi ya kithekani ulawi thito kumbilita isio isi ya Kibwezi. Kumana nasio kwitha ivakanite na mututo wa namua Savo na ulawa chulu. Wanu KWS makweto tuya makweto kita kuinga monambo kuutelemia bandu mamathe andu maitu mathiba achulu matwa neki kala makwana na mayakabii matoa ngina wote na yu monambo weba
no waite ng'ombe uko wa mang'oi uko wa malondu na uko wa mbui na bayo ndo kwekwa abana yuti nebe odhiro bakadi nondo yuweze kwethe ati yu ando maitu maamuka kwena uwa serikali ndio tuete leo azikala makono jenga ba na maisha ka bana iwezekani hiyo tuko tayari kuoza sheria mokoni tiko teos ni baada kama bandi ni station lakini andu amekala Mauvoo kwa uwa azikala KWS na national government tafadhali kujeni mto hiyo munyambu padri Delivotia Mutongo TV kuma metava thange Kibuzi kauntini ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinge Nende tuyo ndini wa Mauvoo makonetie nyamusi ya kithekani ni kana nake Minister Muveani wa utalii na nyamusi ya kithekani Penina Malonza ni waweta kana silikali ni kitema wala ni omemwanya kukitana na uvidhoki na kuwa wakwa nyamusi ya kithekani na ila siya kiwuni kuislami vakaya ukangani na ila ingi ile mbetani ya Afrika ya umiloni wa Sua. Malonza anena kavindani kalawa vika kauntini ya Mombasa kuvingwa ikomano ya midhenya itano na ila ya eteva mwema ovisa mausese kumandi ya Tanzania, Kenya vamwe na ndi ya Uganda kunena nisianzia siya kukitana na vidheku iwanya musi ya kithekani. Mwandiki wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa Angelina Muse etwele sembeangi. Minister utalii na nyamusi ya kithekani Muwandu Penina Malonza nungwetakana Mauvoo ndisio ama medhenya itano kui mauvisa mausese kumandi ya Kenya, Tanzania na Uganda niko vikia kusia matunda manene kwa kukwata utuika wa kukitana na uvidhuku iwanya musi ya kithekani kwisila mivakani ya ndisi ya ilembeta ya Afrika ya umiloni wa Sua. Falatu komani sie adhukumi mbalimbali alamedhia katika itengo sia security. Mevo adhukumi alama maedhia na musitu sia kithekani CID sia kumande itatu ndi ya Kenya, Tanzania na Uganda. Tiukava mweni kenda tusiye walifu la withi tuwe wende kwa ivinda yasa wa kuangamisa na musitu sia kithekani na masingira maitu. Minister unu kuetakana watino ya ndi isi itatu vadete kuikithia kana nyamusi ya kithekani nisi ya suvika na kuikithia kana uvidhuku ina udhosi wa nyamui mivakani ya ndisi ya ilembeta ya Afrika ya umiloni wa Sua ni wakitanona uwe undu vailite. Na kwa ndu tukieva mweta anzini kendandu adhukumia maitu na ndu ameitengo ni sia security makwate training ile kuthiumanenge ujuzi kana skills ile si uthiumatethia ndini ya kuikitana na mituo ino itemia ilu ndini ya ndesi tu sia eastern region kana mashariki na kwa ndu isini workshop ile twinayo wana uyevo Malonza nukuetakana itindo wa muvaka wa Kenya na Somalia kuvinguwa uyivikia utumasiko ii siokewa ni kuithwa serikali ni yovete kaviukuli kwa ili osese iwaku ya nandini wa muvaka usu ya serikali ya Kenya ni ikite mikakati ila ya ilite asa hivyo mikakati ya askali maitu alama linda baharini hivyo mikakati ya kwiki ya drones machines ila isunguka za situmia technology na kosa visa na hivyo mikakati onayotumia ndeke situ ila si kwithia sipa katika bahari isu na kuchunguza kila chende na kondu nundu wa mikakati isu serikali ikite paithi abatona kwithiwa na uhalifu uthi kwithiwa vo ngwatanio ingi ivanite kuikithia kana mbia cia nzou ina te undu ula wetakana nuvikia kuikithia kana nyamu cia kithekane ni cia suvika vamwe na kwelia utalii vanthi ya Kenya na Afrika yonthe. Ila twakoma na nthino itatu ni mwisi kana twinzi itatu kila nthi ithiana itengo sio katika ulinzi wa nyamu cia kithekane pa Kenya tuitesa ivory kana mbia cia nthu lakini tuise kwa neighbors tu ingi sitesa na kwa ndu nenda kwasia ini hatua imwe tanzia kumbania iliko situ na ndela twailito thita East Africa na moso ta Africa zima kama na ye yeteto vamwe ni ngwatanio kati wa nzama ya Lusaka na niyambe kutoa vanthi ya Kenya vala chelelo kinene cha komano yene kuikithia kana the isi itatu nisio kitana na udhose utalii tewa nyamu cia kithekane nthi cianza. So we are implementing these capacity building initiatives involving Kenya, Uganda and Tanzania. This is the 8th of such trainings. These trainings are supported under the Global Environmental Facility UNDP program. So we're implementing these activities in partnership with the Grace Farms Foundation. Today we're doing this
training of control delivery is how to go up to the chain and make sure not only we investigate, but also we punish the high-level officials working in this organized crime, okay? So that's what we're doing. Kwamba wanapotekeleza majukumu yao ya uhifadhi, lakini pia vile wana wajibu wa kuangalia haki za binadamu za wale watuhumiwa, kwa sababu kila kitu lazima kifanyike kwa mujibu wa sheria. Mtuhumiwa is just a mere suspect, kwa hiyo anastahili atendewe haki. He is presumed innocent mpaka pale mahakama itakapothibitisha, baada ya mpelelezi kupeleka ushahidi unaotosheleza mahakamani, ili sasa mahakama iweze kudetermine status ya huyu mtuhumiwa. Ngilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Na ndilivoti sukuma kaunti ya Mombasa itutwandeni wa odiomo witu wa mbeni tusiokethete. Maandiko metu ati nziawa imwe ni vita na nziawa ingine yuka. Indi ndi kalatene na tene. Ona suane yuma na suane yithwa. Na kwikalatanga nikenda thithi vandu vayo bala yuma. Kiseve nikienda ngaliko yetheo na kiseve nikienda ngaliko yolo. Na kwithiuka nziani yacho. Na kiseve nikisioka ingi ithiululukone siacho. Mbuse sionde nisienda ukangani. Indi ukanga nduswa. Vandu vala mbuse siuma no voice yoka ingi. Ou nigo maandiko meotuya. Indi va duniani ando ingi twento no maile kanyana kanyo. Munuka wa asiai ninguthi vana no twisionesa maoni momekuthi. Mundu mwe anawikia ya asiai muveno aikilui ndakwete vanda. Niwa no vindu ye namba ya simu. Ungi nake anawikia ya asia ati mapenzi ni uthaithi wa uimuni. Ona kiumite kliniki. Otondo dunia yende na kuthiuka tamukwa wasa no uwe mavinda mavata methia wa maende na kutukwata vayu luwandi. Ni kwithia wana evinda ya kutana na evinda ya kumeta. Maundu wao ndeni kuyati kila kwacha ni vuso yingi ya kwailia maundu. Maundu ni mamitwano, misi, kwea, kana kulungalia kiinga vala kiekete. Niva kilunguni cha. Tunenanie, WINAKE Jacqueline Mbinya, kila wakeli kuma saili na ndatika miongwena siama weyo. Va Mutongo TV, ngwatanio ya Mukamba. Mazpoa nithiye isoviti na utuika mwingi vamwe na utaalamu wa yulu kuma Meru Highlands Dairy. Thiya jitu ya Mazpoa nithiya isovyu na nojitumie kumina wauni kuu ya musi wa kuchei na muitana vyu na andu maku. Cha vata munoni kana thiya jiji na nutrients ya vata nthini wa mejitu. Thiya ya Mazpoa yina utonyi wa kuikala kwa ivinda ya mithenya miongo kenda ite uthuka kwou no uthowe yingi. Yu kuwe chichaku na thiya ya Mazpoa wiyone kivuthukanio. No kwatithia ya Mazpoa dukana ila ivakuvi naku wholesale kana dukana nene cia supermarket kwa thowa Museo View. Mazpoa, chaguo letu, afya yetu. Nina udho changi na ende tuikunikila Mauvoo kuma kaunti ya Makueni. Gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior ni wabithwa kana ena mwikio silanga watho wake withi wa wimu thelu tutavikite muthiani wa mwaka ukite. Mutula aweta kana waki ula munene wa vatavyu ni wathelile na ene ianda onthe wakini wa silanga u ni mekite viti ni kana waki u vikie kwithiwa uithela kwa mituki undu vatonyekana anena kavindani kalai vikite mbe wanza mayambunge ya Senate ya wiki wa masavu mambesa sia kaunti kusungia makulio yulu wa masavu mavuku kaunti ni ya Makueni. Nilivoti yake Benjamin Mwaka.
Governor Mutula Kilonzo Jr. inene ndivyo ni siake kalo na nzama ya Senate kukonya mitumililo vya siya county. Nwavithwa kana thina munini ulawe kumbilite waki wa silanga wa dhwake ni kikono cha serikali ya kati kuyanisya kilungu cha 10 yulwayana cha mbesa ila ya ile kuiva mwene kandalasi ula munene ula ungamite waki wa silanga wateo weta vena ivinda vyanu o yukulungalia vala vena mauvaluku. Nyeni netwa ye African Development Bank na mawaziri maitu na nathio kusisia kunena na afadhili maatho wake na nethia afadhili maatho wake malete tunenga 90% of the project besa na kubikia yu ni maevete up to 75%. Serikali ya national government ndevete the 10% ila maelete kwe na dena weo na fortunately Africa Development Bank ni mana tunengie an extension ni mana alete mbene na extension isi endete up to 2024. Twake yithitu methoni ma ene mbingi ma ukamba kwa ivinda oyu na kuyanana na Governor Mutula nekana mwaka huu ukitaniwe wa muthia vyo mivangoni ya waki na kuminukilia silanga u nwaweta kila kinene kitialite oyu no kuminukilia waki wa nguta sia usilanga. Damino next year elete mba indelu next year ele mba indelu nikenda batiwe mwaka omwe wa usisia ondo ile ita wa completion period kana defects liability period dam ya leta mba indelu dam thwake dam is complete wa mesisia mbana wela odhipo kindu kila kinene pio nikusia kiwu na kwaka base ya dam na that is complete kindu kila gitiele no maukuta kuda mesuni ndelu no avithwa kana mbe wa kilungu cha miongo mame ulwana cha ilovia ila siongamite waki wa silango wa dhwake si moko ni mavengi wa maendeo wa Afrika yani Africa Development Bank na kwa vaina vya kana contractor monene nutona kukomea wea contractor usutita contractor la member ameko alea kwa certificate imono kusemba contractor usu ena assurance ya 90% of the payment yake ina Africa Development Bank na paingi tumicha contractors au website dina information kana Gezuba eta China Gezuba ni umete site na nyeni say from the financial agreement China Gezuba ndauma site nondo wa kolea kwebo. I'm sure Kilonzo Junior do solemnly swear embe wa komitini ya Senate no atavya maseneta kana uemini wa maembe county ya Makueni vena cheni kinene ndino wa mithunami vuthe ukite vala wingi wa ikithia maseneta kana county ya Makueni oyu mituki yithwa ya ngeleka nyonzeo nthini wokulanywa mbeza sia koti wa nthini county Junior eweta Makueni up ila inavinguiwe oyu mituki yithitwe na uniko munene vala oyu koti wa Makueni wangia kuveta shilingi milioni 110 mbe wa mwaka wa serikali kuthela. Ready to drink juice which is 5% of the concentrate. Once done, we are going to doing 125 shillings a liter. We are the largest producers of mangoes in the country. Oh wow. Yes, the largest in the country. We want to do value addition to our mangoes, dried mangoes, mango crisps, mango cake, mango whatever. Here we are working to ensure that not only mango being channeled to the processing plant, but we also access the export opportunities. So we are creating what we call low pest zones because that has been the challenge. Me yesu menini tunalikile obisini. Ona ito betu kie target ila ya mwaka omwe ya the mwaka la obitie. Na we silia kana mwaka osugonde kuma mwai wa nyanya kubikia mwai wa 11 kunaye jua kwa wona ndo maumiti mbesa isu mini pe ukwati na system isu tuneki Safaricom tuonia kila gende o kila muthenya twimba nimba nisi kila muthenya palabe na shortfalls and in future tuendo tumia systems with mundula wa revenue we wakati kwetela matatu we wake no kuthina kamashina kasiasi ao kasisi o wa kunekele number plate kakwa ngaleno ndevete ote usukuma na andu na tute pe andu mona kaputi ka yelo makapinga nduka makenuka kana makevingi abundeni in future tuike kazi nduzi ne wato next month is your future ngweta nondo tutukiyembesa na tukulia assembly matonenge budget ya automation with the netronyo automate systems
automated systems features uti ndio weta miaka ngine weto next month. Vilingi wa Mauvoo kumava mbungeni ya Senate Musini Lovi nye nitawa Benjamin na mwaka. Namo atongo ikuma ukamba wa mwea ni maumia ukanyo kana ukayo maiweta kana maiteta kutengwa kwa kisio kinza amani ila inasa kuiwe kuthinikia mathina ma itheka sub-county ya mwea. MCA wa ward ya Makimana Ulani Philip Nzangi na wa ward ya mwea Ulani Job Tumo nimenda county commissioner of mwea na governor wa county ya Embu kwithukisya ikwani la yinatha kiwu ofisini wa county commissioner ni enendi ma sub-county ino ya kwenda nzama ino ikete kwithiwa ikunikila maundu makonetie itheka ya ilie uthukumi na kana kusakwa muma enendi kuma isioni ini livoti umanitwe ni we Ben Musa. Ma MCA aya meweta ona itina wa isio ithisia Makimana mwea kwikiwa ekanzetini ya serikali na kuikithio ta sub-county yeyungamitie nina tilwenza isesoni ya kusakwa nzama ya ukunikila miunda kisioni ki. MCA wa ward ya mwea Job Itumo eweta sub-county ya mwea tayeyungamitie ni kwithiwa yena deputy county commissioner na maofisi angi ma serikali na kitumini kini ya ile kwithiwa na andu nzamani no ya kuungamia itheka kuyanana na mweyao. Board ile na sabu ya Bere South Lad Board ila andu ma mwea ward patena mundu onomwe we board nesu na ndiye se kutena mundu mwe ya board nesu ya Lad Board the whole ward ndiye se andu maitu makethi. We have Mwea sub-county which is a full-fledged sub-county with the DCC and all other sub-county officers. Langu ni kuomba serikali kuu ihakikishe sisi watu wa Mwea tumetezewa Land Board ambayo itasaidia sisi kutatua shinda za mashamba kule Mwea. Oingi nimeweta kisio kita kithitwe na kilingi sita mavalua ma itheka kana title deeds kwa ivinda ya saa ila sithitwe isi wa kotini na ni undu wa kusenya kuona vate mundu ona umwe kuma kisioni ki zamani ino. Kuya kwitu tena thina title deed mwezi kwa maendie kotini andu maitu mamwe mekane title deed na andu a maendie kotini ona maitu amwe angi matu akiritire angi matu asiagago na mayenda akotini undu mandu makakwata title deed ko ila kindu giki gikie tone no la wini kutwa wende ama maundu maitu ma miunda na kunyanyaswa maundu maitu ma miunda na andu ala maenda abatuthinetie. MCA wa ward ya Makima Philip Nzangi eweta kisio kita kithitwe kikusi ya mathina ma miunda na maundu ma miunda kisioni ki mayaile kunenewa ni andu matesi mathina ma kisio. Mutui ndeza kumanya thina waku na ndeza kuelewa kila kikuwisa kwaku mundu wakwaku musie ni we wese na mwile kuwisa na ngunguni ila kuumela kitandani ngale kwela wese kwa une jongwazia paibata watu tuweke yadhiwa musionge tuenda kukwata no maitu moko na twaasya serikali tafadhali batonyeka kwa mitoke tusawisi board yito atikana board isu ina serviwe sia meunda ile na serviwe Bere South constituency dine shughulikia andu mamwe ya sub county tuyama na isebwa tuina andu maitu meke twebo tuyese sia serviwe ata na mathina la maingi thini wa Embu county meko usu meunda mendeni wa Mwea sub-county. Yuyu atongo yayani menda ikuwani ila idhao kitweni enendi ofisini wa county commissioner na ula wa governor kwithukiwa maiweta enendi Mwea na Makima tamavatitwe hakisio kwa kwema kukonua zamani ino. Kouti ikonstitui kulia na anda yasi onde serikali idunubia board ito ya Mwea sub-county paradi na DCC na na district ito na qualified kwitha na Land Board ya Mwea Land Board kouti basikali tu kwa mituki nundu na maitu maiko thina elesi we na seo bigwa ni muenda ye kale muno ni tuwetekela ye kale Bere South sub county lakini ithie Mwea sub county tu ina board tu represented na tukula serikali etunenge board ito okwa mituki Kilivote ya Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV nyenita wa Ben Mosau.
Ndi Mauvoo kuma kauntini ya Kitui kana ikundi ya Resources Conflict Institute ni yethiwa na kikalo na nsama ila inolotetwe ni gavana wa Kitui Dr. Julius Malombe kulunga utavi na uthosia wa kithangathi kauntini isu vamwe na makundi angi matema serikali na alame thitwe na kianda cha kusuvia mawithio luluko kieleloni cha kunena ni cia mawoni ma kwikia mwia wa kulunga utavi na uthosia wa kithangathi kauntini ya Kitui vala mathingilela uthosia wa kithangathi kauntini ya Kitui ni wailite utethia mwene nthi wa Kitui vamwe na kusuvia mbusi. Onesmus Talo novikia umbanoni uso. Mauvoo mote wa kiserikali wisikanieta Resource Conflict Institute kana RICOZIL ni matongwese makundi angi matema kiserikali nthini wesiso ya kunenga na mawoni mo kwinza mayimwanya ila yolotetwe ni gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe no kana kumbanya mawoni ma NND na ene yanda maundoni ma kusuvia mawithi ululuko kieleloni cha kusovya mwio wa kulunga utavi na uthosi wa kithangathi kauntini ya Kitui. Umbano huu hatoi wa mukawano wa musini wa Kitui vala makundi aya kila yumwe yanenga ni mawoni mayo kukonya kusevwa kwa mwio uyu. Aina na ndeki mama voti na wakumbanya mawoni aya motongwese wa ikundi iya RICOZIL mwandu Beatrice Mutuano wawetakana kila kikundi na alama akomania vane makwatamba ukusova kwa mwio uyu ona wakulia kila mwenende akumbatalia walanyo uyu na kunenge mawoni mo kwinza maimbe wesiso ya kunenge mawoni kuvingwa taitu ta ishirika tukwatia muno maundu ma miao tuibaba muthenya no muzini kana twete CSOs kana mashirika langi mathukumanzi no wa Kitui County matonye kwete mawoni mo mutongwesi wanza maimu wandu Esther Musilana akenwa wetakana manenge temethenya 50 kukolanya mawoni aya evithwa kana ni matambukite sub county ni cionthe cinyanya cia county ya Kitui kukolanya mawoni na alam mautethecia vanene kusivwa kwa mwio uyu na vala wetakana ni manenga na mawoni mavata muno yani ula manenge tu ni serikali ya county ya Kitui na nitunanibiwe task force tukunikile mawoni tusome kundu kunge kola mekie kundu usumbe tuose mawoni ma mwene ndi niwo twendesie na nitunaendie makueni oso kuona kila maendesie na ili tuiva na organization hii kuitwa Reconcile na mamachangie mawoni mo ma kila makwenda ta ene ndi ma Kitui wese kwithia mio ila iko kusovwa na bill ni osete mawoni ma ene ndi nikenda wese kwithia mwa usino watoto aisha nesa itheta andu ma Kitui umwe wa makundi ala mekomanite sesoni ii wa ikundi ya Caritas Kelvin Muthuino wetakana kusewu kwa mwio uyu kukasesea vanene kwanangwa kwa mawithi ululuko ni utavi utene muvango wa kithangathi wa kauntini ya Kitui wala otauwenda mwio uyu wasewa withwe wina umelu nthini wa umbanya na ungami wilovia ila sikuma kithangathini na otau undula mwene mthi ukunikana kithangathi fa kauntini ya Kitui kwa ibindela andu maithitwe makuta kithangathi mbusini situ vaithitwe na mwio kana regulation ya undu kithangathi kikutu so nzisu cia kuta kithangathi zitwe posite regulated ni cianangite muno mitumile itu ya kithangathi na kibumbusini na mwio uno woka undu ambe nukwitha ubata maloli kulikanga mbusini patena regulation kana mate atie meo ya nema kutukethwa maloli makailolika okuma ta saa 12 mpaka saa 12 muthenya ila andu mene o maloli o manini makalika makauta na makaite kunza na pia kwitha ni mone tu bala makuta kithangathi na ni level iva mauta yapika level ibikite bandu indi makuthamia site isu makwaikuta bandu bangi ili vote Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui ni Onesmus Chalo. Tusonge na mbele tukunikile Mauvoo makonetia maniwa mbewa maana ili kuma kimanyisioni cha wote kumuthanyani wa umundi nime kiwango via itina wa Mauvoo ndisio alama kuwa ungu wa mwaka umwe na alama kwete mbau makundi kana makundi kivathukanio muvango uwa kunenga amaniwa Mauvoo ndisio me kivathukanio ta maundu mastima uwi kati wa kosi inge mavanete kana uvane kuvikia amuikatwelewe mbeange niwe Caleb Chalo. Akinena na kesese kikavindani ka chathe cha kiwango vya kwa maniwa alama na kwetu mbau ni mashirika takoika na GIZ mwalimu munene wa kimanisio cha wote TTI ni wawetakana serikali ni kwata mbau wa maniwa alama minita form 4 na maka kwata grade 11 niwe indi kuya mumesa akutiwa kilingi sine matianisi grade ni wakulia mashirika matema ya serikali vamwe na ene yanda kivathukanyo kwiyumilya na kukwata mbau wa maniwa a kuwa kiwetakana kimanisio cha wote TTI kina yana yo masomethia na kwa ilia wone wo. At this juncture,
the government is sponsoring maybe diploma and certificate programs. And the government is sponsoring those ones who have made it with certain grants. And majority of our students, when they move from Form 4, they don't make it. They don't get opportunity to join universities. They don't get opportunity to join TVET institutions. That particular load, which is vulnerable, needs to be supported. So I would request men and women and all youth, foundations of goodwill to sponsor the young men and women so that they can get skills and we can build the society. Bewa maniwa manaeli omundu ni mweke wangu vieti na wakumina kosi kevedo kanyo ila maambesi mwaka muvetuku. Majina yangu ni Catherine Mutanu Nzuki. Ninasomea ama nimemaliza hairdressing na hii mradi ya KPA. So far nashukuru sana maana hii program imenisaidia sana. As we talk right now, mimi ni waka. As I graduate today, tayari nimetoka kazi. Kwanza nashukuru hapa TTI kwa kutuhost. Secondly, nataka kushukuru KPA kwa hiyo mradi, imetusaidia sana. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo wote Makueni. Na ndi usuni wa muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa omweni tusiogethete ndatikani mbutho ciukite vala twithiwa na ndakitali twinenea maua ukauta muno makonetie akandu kathi vasa nyenita wa masikitaka.